Twitite na mbere gintu ki gitawa purpose kana mwito jura twitiri ndene ya muturire jo tukejotegera kirugono rwa Joseph rugono rwa Joseph matje wakurukirite ri ijomba tucia mwito jo mtu. Yes, matje wakurukirire ijo tugwita ndoa cia mwito. Nĩwoga papa si mwito mwito Joseph matje akurukirire ijo twita ndoa cia destiny. Murungu ria thithaia akona ya muthia jwa destiny yaku ikitumi Joseph arotere. Arafu akona ya muthia we mwanjirio lakini atikueja details ya in between. I say that again. So God will show your future, will reveal you to your future. Lakini wakirogethera Doreen wonere we America lakini wakirogethera bona matja ya tikuitania na wakirotone ogethera uri gicagi. Yes. Nande safari in between kuma uri gwita nara Murungu akonerie kwithera kwina ndoa. Nonto mutirire jojo twija twina juu ijwa ndoa. As long as we na destiny omenye number 1 we na ndoa cia kurwa. Spiritual battles, ndoa cia kirundu, even physical. Yes. Ijo na ndu gwita ndoa. Cia mwito Jwaaku. Cia mwito jo mtu. Okay, jotegera maita jama ingi ja mukuru mondi ngere thimoja ngwitikia mbuginye mitambone ambira we for 35 years teke na miaka 35 lakini for 35 years atura kunywa thigara. But one day ekinyonoka mtu mbuga na ndena miaka 55 kana nya 60 na nkiteka kiri Biblia kuyo maandiko jatwira atumikira Murungu withine bwaku mtu ujo akonoka ukurune bwawe na atira menya mwito jwawe mbio nontu atira ari akugia ukuguriro gwa kirundu mwathani thaira menya mwito jwawe no ukurubu mtu akomba kujuria mwito jwawe na kaigita kana tigere gakai mbere ochoke kiu ndi ndo chokanire bio biri amtu uri okujaga atamenya mwito jwawe ri matu jawe ni ati ukuru ina 60 years na ina ndo wonoka no kumenya purpose yaku no tatumikire Murungu ithine bwaku ki Bible spiritually kwithera kwina number 1 what do we call this na Kimeru nani Murungu no agucokaniriria miaka yaku restoration. Bible yuga Isaiah biria cankerworms you know manzo jonde dairo amenya Murungu nonto you know this is the time you have discovered who you are. Murungu no achokaniria miaka manzo ro batere kuthithia in 20 years ugathithia in 2 years. Yes. Kwina mukuru umwe Kenya wachokere cukuru ya mukuru mono tijeta wa msenani achokere cukuru famous, you know, we all knew him and he was able to do within a short time arambere yakwa was able to do much non tukwithera kwina inya kiao kia Murungu masi so rira wono ka Murungu nakuweza na kuona ya kiao kiawe arafu agachokaniria miaka yaku so manjera jari kujukia 50 years ja kujukia miaka 5 that is a provision. It's a provision in God lakini rasima umenye ku access provision him so ukaigua wina wasiwasi muthikiria wetu etho no nthikiritie na thaire okwimenya bunga akio kumenya purpose yaku ira Murungu na gutethia miaka ero tigerie umbe go make impact nondo intukiria purpose ithaia ke make impact and in nyaweta what we call legacy is only when you serve your purpose that you leave a legacy. So it's possible to leave a legacy within a short time. Nonto Murungu is not limited na chronos. God is a spirit. That's why Murungu agatonya ndene kuno thithia mantu
humanly speaking mtu atimenya ko I mean we cannot explain. Iketo mi Biblia yugete ntuku imwe kiba utwe. Exactly. Ija ntuku ngiri ke mwadani. Exactly, that's it. Yeah. So it's possible. So don't feel like ukwa wasted. You can still fulfill purpose. Okay. Yeah. Na ndikiuri kengi ni atiri. Mtu no achiuri atiri. Ino omba wontethia oni kumenya mwito Jwaaku mbi kana no bati kuntetheria kumenya bateri kuthithia atia kenda kinyaniria mwito Jwaaku. Number 1 ndorire Matthew. Kanisa. No kuligana toreana aciari betu nyaba tono kira kini tweta kanisa. Yes. Na utenge karanja ntukwekyo. Utenge karanja ntukwekyo meni nyaba ibeta kanisa. Dikana mzee amara kaome au kusiepegi akachoka kanisa. Lakini da ino kuona tutita kanisa because environment ni muhimu no. For example ndio tonya studio kuna environment ya aja kwa kuna madhuganyo fulani jeja za tio kale ono ndio tonya studio ukatonya ba kuna atmosphere environment yao watonya kaniseni sometimes kuna atmosphere itherere au yumbo gutethia kuigwa behold natural na kuona behold natural. Kanisa number 2 anto bala bamenyete purpose yao company. We talk about company. The birds of the same flock fly together. Yes. So for example in the Bible when mtu etawa Lot na Abraham. Abraham no ale kumenya purpose yao. But no Lot na re company ne ya Abraham. He was also fulfilling his purpose. He was prospering. Kobo gedrote kuimenya no uthingate mtu kuimenya. Na ukaimenyero wao. Ukaimenyero wao. That's why many of us vatu tu pastors dai twathingatire a senior pastor. Twanjiria kuthambite. Kwira muthikire kwanza nyano nyunya mbere wonoka. Dali mukundio gasobi. Kawangi. Tumiranda chana muno. Kwina jeshi etherere nkubwa twariza mirane papa acia bakwa. Lakini by the way ora ndetere kanisa one day mea wonda da menyere Murungu de mwana munini lakini after ukurune bwaka unda ndebera kidogo ande ntuku imwe alenda etaga hoteli ya nkubu kwina mwaruro twenda ile hoteli ndasema nire nwetite kanisa yetu yari gospel outreach ya nkubu Kenyuji kogoro kwa revivals. Yes. Ante kumenya da story kai goshika kana. Gashigite muno. Ande chani te de betia kwa lazima na ambira tutonya kanisa ndamwira ali ambira na wisi twingi. Tutonya kanisa. Da tema nira kwa wome twatonya kanisa. Au no story kwa yanjiriria. Yani otwira de tonya kanisa. Yes, da tonya ngaliu. Ndina nkovia chakwa. Tundu ita tutachanura. I was looking funny. So after ndutonya kanisani na ndi danjiria kwa interested nonto there are people who are inspiring me na ndi ndiona different people ke barato akarabo. So you must look for different people who have discovered their purpose and begin to follow them, and by doing that ukethera realize purpose yaku. Wow. Yes, so that's what happens. So anto bare gukaranira nabo tumitaga geographical kwe mto gisungu kwe kimita anto bare gukaranira nabo no batume ukamenya mwito Jwaaku kana bagatuma urega kumenya mwito Jwaaku. So no bati kumenya anto bare gukaranira nabo. Yeah, relationships are very divine. Ko mto chamanena na arwa melo Jwaaku jaruka na ko mto chamanena na arwa melo Jwaaku chakaingana. Yes. So ukenda ukaratuna antu bara boko nywa ka nini nabo interact na antu bangi kietu mtu wonde na batere godere na pasta. Ida ono kiko te ono kieta kansene. No bati kodro na ndombe Murungu ile ukunga it. Yes. That was part of the culture ya antu betu baguma tene. Yeah, and you got my Bible tene. Most of our leaders you bare na see as bao. David na arena nabii owe. Nabii ba banga nona. Yes. No ata kenya politician. Ba mwa batu ono gira kini uona abaikia. Kasandaka kanisene ukabona kanisene. Muntu koi mantu baije.
generation yetu itikomenya. Ndina friend of mine ananchallenge sana ateta kansel lakini time nyamu uratiruma na ndio wika ufunue na koka ije tithe na arafu ona result chako. Lakini ndio turenda kumu encourage. You see, the Bible says, where your treasure goes, there is your heart. Na ndio wika ya tithe. Nothing of the tithe you. Ete kansene.